enhloko uMahlenza vele beka dangerous ngaleyo ndlela kubo nenye awuthiyamishigani kuyo Mahlenza bayibathopoliswe yini yazi bebathi uMahlenza ubholise wo makungamshaya ngegoli mfiki ngomshaya ngegoli va emto yes into umncwabu uzokubonisa ukuthi umuntu une kanjani enene uthola ama-50 ama-grand bathengisa i-bread yabona manje ngokufafaza ngama-50 into ezingekho nibamoshela isengo bebayishisa nokuyishisa Yo. sho ukuthi uma bafika la ekasi bafike ekasi kuyenzakalani balobe bayakapa mabalobe ubhole kanjani uMahlenza vele bamshaya ngegani yapoliswa amadra ngegani kabuhlungu like zoyi-3 bayisurrounding nomshaya ngama-clear shots make siphethe-ke nje vama-50 ziyazi ze ama-50 ayenzani hayi kabi bafethu you're not starting beef because siyanazi nje yikustaka bomesi ni-3 star istakile incampukile evuza igazi yaphila nenye negolisela umuntu for inkaws yabulalela umuntu for inkaws ikasi straight ikhenza yazi yabo sibiza ngekhenza webhayo umama kushonile ifamily imjikele ufila ngathi sekayi-1 emhlabeni how's life without a mother Mahlenza bamlanda igasi lakhe bamshaya ngegani la manje vistori trenchap yo uthi mayeza kuwe mfethu iskefu akubadla ufunani El Chapo kochaki ukado ukado angithola khotmani nje leyani ifele negeleza yabona nesibhamu lizi nephanga ende leyake yile nishana ngencwadi nebhalile encwadini ukuthi ibulala abantu nobani like ifamily abodaki ibambene or it's all about competition apologize kubantwini bazosuhlini yabo that's the word bafethu bathi bakuba inhliziyo emhloko kakhulu nomagogo wami edala umamkhulu or aunt or umalume or umamncane aloya umntana kasisi wakhe or umntana kabhuti wakhe because umbona ngathi uyaphumelela why abodaki bayenza lezo zinto lezo like why ba evil to that point ukuthi usebenze umntana wakasisi wakhe ukuthi umkenzana nomkhuzi yabo sho ukuthi ekasilami phela bomTaiwan khati lezi sibamba inkunzi ebayibiza ngorokochi sho ukuthi le yamayibhoda nasire eJoseph M nebakhona abantu bakhona lezo zinto ekasilami ifele newangekho amapanfu mina ngikhulwa environment namapanfu amakhotmana aphande ejuze amakhotmana agibela igaro phezulu ngiyabo ngikhulele kule kasi njalo khona nje amawuthi newaganga lesoyayifuna aliyathi negijima phezulu kwamadlala wena uthi khona ayisekho mangala sephezulu kwedlala imfene apolisa enye kasi foreign cars amapolisa ivele yasastep stukutuku nangu police omunye vie foreign cars turning cars ayo that's why ngithi liyangathini bayisebenzisa yabona khotman nam aliyani yenza izinyo khotman nam bayapolisi lebo ma 4-3 abataka bayikhasa ngepetrol babakhasa ngepetrol makumele umphakathi ulayite akunamuntu olayita vele umaqala wayo cabanga moceda emfethu le ndaba yempintsha kusini yabona impintsha alayita le ngithema ilayita khipha amatayela awakhiphi lobisha yenza kahle iqoqubula inyama kahle bheka futhi balapha before iqoqubula inyama kanje sho ukuthi aziyenzani melobi mayiqeda ukukhipha amatayela igijimisa wonke umuntu ufuna ukukhakava umuntu khata bayafuna kanti vele awathi xa umuntu okanje jackpot phone libheka ukuthi ndaye kaSlam le awuthile kungada opposite kunekhati indaba aqalwani ke azithelelana abheka kabuhlungu ukuthi wena mayimbizo ithi impimpi abathi umphakathi ukuthi ngiyabuya aningazi ngiyabuya yabloma style kanje yahlala phansi ukwazi kwafika yini phakameli ikorini laba yafika kwafika nabo khata kwafika iJozi FM alobaphili ukaba mthatha alobathi ngiyabuya nekhotman bebangena bo khata ngena first 3
bekwaphuma kugijima musi endlini yalazi idombolo linjani amaphoyisa mfethu abantu bayadubulana la ba-drop ifoni amaphoyisa abazingeni lezo mabangeni ophethe phamgani sangana metothi phethe phamgani yo that's why mangiwafonela amaphoyisa badubulana la ba-drop ifoni ngabheka wewashawa one amawuthi aphuma gijima sho ukuthi umnyango wangada phambili abopitla kumsifuna ukuphuma bheka ukuthi mani ithi masiceda ukuphuma kanti lethothi yalandela luyakhokha bamavena amaphoyisa phakathi kwamavena ama-drivers start imoto zishela baya ya shabanye sho ukuthi interview Mahlinza but it happened ukuthi kwenzeka lento ya fede mina noMahlinza sisaclasha kabuhlungu ngabo indaba zami fede ukuyabethu yambona ngithi uthi yeah nesibifela umaqala wakhe ubani uStumzi kambe sho ukuthi yazi khambani mina uTrouble ngu-introducer kuma-out wase-Orange Farm vele mina uMahlinza mangicala ngimcabe ngebeef file yabo macala ba sazibiza ngabo FDZG bemelene uTrouble noMahlinza bacabene kuma-Facebook yabona ibeef kuma-Facebook serious bahoti yapeta sakavusa ischeme sakhe sayidi besibiza yini FDZ yabo uMahlinza nayo sala nge-FD social media iflow too much beshawo Brenda Matang yena noTrouble bayabuyela bayimpintshi futhi uversa usithina sesimangele ifike hayi asina stress yabo ayi ba saploma nabo bonke ekhoti mandami nenginayo mina le ayilwa nomacala wakhe akaMahlinza yangithola bayaguka le mayibale kubani badu ukugijimisa le yawo Mahlinza ukugijimisa ubani mina ukugijimisa uMahlinza nigurile like ningena bamba na physical kwawina bani lene ifuna from scratch badu ukugijimisa le yawo training musle train ubade makashale yangegap liyangena ehlathi Mahlinza uthi ushawa bade ngekoni ngifika kuqala njabaleka na uMahlinza ugijimisa ubani wena ugijimisa uMahlinza yeah mina makumele ngibe nokawo naleyo yami ubani ne yeah sho ukuthi mina makumele ngibe nokawo siyachintshisa mina sengilwa nomacala kaMahlinza ukakulwa noMahlinza ngiyakutshela nano ikhenza kungena ipantsula kumele ungene ngeU khenza kusesivandalini amavandala yeah khaligoni nephanga abantu ababhaya bacava amapantsula unasiphili ngakusisipantsula sanu Khotman wajayiva Khotman la mina ngikhula amapantsula ajayiva ngikhula lezi ezibamba igoni kwamavandala intwana akusisipantsula ngazi singayibiza ukuthwala ngathi kuthwelwe ngani uyangithola ngakhona 50 yeah ama-50 obvious yabo yeah lawa sisiwethu yini veski nesidumile mina Khotman ngizicavela zona thimpede zethidini ngithe mangena isipantseleni mina ngene ngokubamba igoli ukanalezi amazethidini for the time ama-50 na neziphi ke mina kakhulu lezi ngibifa nazo kakhulu ama-50 nezingancane izona ningilwa nazo Khotman nalezi sho ukuthi mina kuya kanje ngakucocelela like imovie ngicocela amapantsula mangangena oyi1 nje akhipha uMessi yazi bayingaki bayokhipha uMessi masilobe sithi amapantsula wakho grana like wonke umuntu novanga ngithuthasha zadelela lentwana lezi navikela ifaka noma ubani vele hayi navikela asimangile manga sikhule nathi bazivonca amaKhotman wethu amanavi yabo bakona sami yapakanga ngithi nanoma ucala uhambe estradeni ushaye maybe 2 piece enavi bakutshela wena sami wathi bake bukayi into singafuni ishawo noma ubani mina vele nengivonca ngithi yabo ke manje ngibuza le show wethu bantu uyabhekana sami tshela umacala wami amacala wami ayashift angashanyisiwa ndela mama
yathi yabuya mpama ayitshela khafulela kuthi khap shayile nye blog elingaka elired khipha ipanga bomacala bakhipha amapangenye khipha ama ukapa ijuweli one alisebenzi ayiyaqeka yashaya umuntu nge-19 holes emcolo yo sibone ibhanga yo yazi-ke mina ngisazi isuku A1 iphethe 9 ipati kanjani mfethu ngokulo iphela iphathi mawucala uthi hayi lona shaya nawe secularism wayekela lelo langa lelo zangiye so mina khothi manje ngikhona nokuvala ipati mos yeah angithi nesengiphethwe kule nto leyo ukuthi if makangashaya mina ngiyamthola makabamba mina ulimazana bakubambe kanje nanyeke uphunyuke awunamanga ubanjiwe shaya isinye isandla nebhemi ihadi mina ngiyaploma nalezi zibhema istress endilesinesingishaya mawungena kuhada yi-stress i-guilt nengangishaya yazi nesithembana ngayi mina ngivana lezi zasefama ngazifuna next zase-3 nezizibiza ngama-DZ ke lezi ziyahlala danger kazulu ziyahlala kabuhlungu ukucoca ngalezi zinto ayike awubonile ngishaya kanjani like uyabona ukuthi abantu baya-injure ezibi ngabantu yimi lo abangikhuluma kabi ngichubekana kunandaba naye uyangithola abukho so mina ngicela ukutshela amapansula ukuthi atshentshe indlela zabo abantu bayabhongola manje and abazali bayakhala ifinyelela amapansula kumele bagibele phezu kwamabhasi bahwaya amakhanga bamosha namawindo bayibhadalele kabokawukawu lelo bhasi wena uyafika umosha iwindo why kumele bathunye kanjani why kumele ngikhiphe amaphanga nohwayise phansi obvious and futhi yazi dog yazi ukhuluma into deep i-deep lento le umncwabo womuntu uzokubonisa ukuthi loyo muntu bekumuntu onjani into ehlanisa abantu iChristian 30 grand hotman ayina for Christian so bafaka iChristian phakathi kwedethi ngabayifaka phakathi kwedethi noma utha grand mina leza phela yazi mina hotman zingishayelana zonke kuma Facebook ema-social media zibhigi leza but in life when you're doing great kunabantu abazokuthainta for you to look bad uthelwe ukuthi ama-50 ama-30 grand just baba painter wrong obvious because of one incident sure